dumela baloi bo satane batho ba sa nthateleng botshelo batho ba go swa ka sala ke ena gate ya kwa lebotaneng e dirwa ke monna ke ona o bitsa go te boa go thapedi ke monno e leng gore o tshela ka ditshipi gore o ja tshipi le ga a thulametse o lora tshipi monna tlhe wa bereka monna ra sho mantata wa bona lo era ra manyola monna ke a re wa manyola ona ke ena gate ena so gore a re hana ra go tsenya mo go tobediwa gore ke tla be e bula so hale hana o cateretse bo pono a ke re ba tsena ka dinao ba kimanyana bo pono banna ba dinyanya okay nice one ke ena gate ya go tsere teng ya le botana ke itumetse thata go ra re ka moso ke tlebe ke mana ke tletse khomela tswa koloi ya me maloba so go ra re o tle ka moso tle go tswalla ka moso tlo bo rallanta yebo boago o fana ka thapedi a kere bua megala ga go mona ba go Headispan itekise number ra ke 75 28 25 50 di office ke tsela bona bana re wa happen yes a re wa manyola lene ba rutsela mafoko ba shego nna ke ntse ke go manyola rona hela ba mekula ba manyola mona ke ite ke rata hela ha ke khone go robala mo yone la hampio ke tlo lala hana then ka moso bera go itseng gore ke enjoy o tla ka khatela re chaise sure